idola i grča na njegovom licu. I pesmica ovako, u znaku, borit ćemo se i dalje. Ne, ba nego čoveka pogodila pet. Da, ali on je statua, ali onaj ko je klesao kamen... U jednom trenutku svu njegovu boli. Da, bole, da, to je stvar. Dobar dan, koleginice. Kako je ova statua koju ste upravo vidjeli utjecala na vas? Bez komentara. Koleginice, molim vas, ovo je bitno. Pa, znate kako, dok sam mu gledala u oči, tu sam videla jedan veliki strah, ali također i veliku hrabrost čovjeka koji je dao svoj život za potpunog stranca. Koleginice, odakle vi znate da je on dao svoj Pa život? sa Wikipedije. Aha, znači, vi ste se potrudili duplo više. Ovo je vaš trenutak. Tako je, ja sam odradila, može se reći, domaći zadatak. Da li ste čitali Vojislava Ilića? Naravno, Tibula mi je omiljena pesma. To je tako reći spavanka. Da li se osjećate kao Tibulo? Osjećam se jako neshvaćeno i osjetila sam tu neobrazovanu gomilu kako gleda u mene. A prezir, da li se javio prezir prema taj gomilu? Zapravo osjetila sam samo svoj prezir, bilo ga i previše, tako da nisam mogla da primim i njihov prezir, ali sve je cool, sve je dobro.
Nemojte da kvarite snimak, znači, beži iz kadra. Možda ste mi u kadru.